Soos nou by week 2, week 1 se oefeninge het nie so sleg gegaan nie. Ek gaan nou eers opwarm, dat ek nie vir week 2, dat ek nie beserings kry nie. Ek gaan nou 250 meter draf vir opwarming. Nou gaan ek side running met knee-ups doen. Nou vir die bolyf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou die ander kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vir elke oefening in die tweede week gaan ek 4 kg bysit. Ek gaan nou vir bene met 4 kg lunges doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nou is dit bors. Vir week 2 gaan ek 12 push-ups doen en 2 stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tweede stel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Week 2 maag. Ek gaan 2 stelle van 15 doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tweede stel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 en 15. Week 2 skouers. Ek gaan hierdie week met 4 kg doen. Laas week het ek met 3 kg. Ek gaan 12 doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Week 2 arms. Laas week het ek met 3 kg, hierdie week gaan ek met 4 kg. Ek gaan 12 curls doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Ek gaan nou afwarmingsoefeninge doen dat ek nie te styf word nie. Ek gaan nou strek vir 15 stellings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Een, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ander been. Een, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ander kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.